Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menyelamatkan kerabat dekat beliau, tidak mampu untuk menyelamatkan bibi beliau, tidak mampu untuk menyelamatkan paman beliau, tidak mampu untuk menyelamatkan darah daging beliau sendiri, untuk menyelamatkan mereka dari nerakanya Allah dan untuk memasukkan mereka ke dalam surganya Allah, kecuali ketaatan dan ketauhidan dan keislaman yang mereka punya. Nah, bagaimana lagi orang-orang yang bukan dari kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, apalagi kalau seandainya yang diminta itu bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas saudara-saudaraku muslimin, enggak perlu jauh-jauh kita membaca surat Al-Anfal, enggak perlu jauh-jauh membaca surat Az-Zumar, enggak perlu jauh-jauh membaca surat At-Taubah. Di awal surat Al-Quran yang kita semua menghafal, kita selalu membaca dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Kepada siapa? Kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kita ikuti ajarannya, kita muliakan beliau, kita agungkan sunnah beliau, kita hafal hadis-hadis beliau, kita berselawat kepada beliau, kita sebarkan ilmu beliau, kita bela beliau ketika ada orang yang menjatuhkan Nabi kita. Bukan kita jadikan beliau sebagai tempat kita berdoa, tempat kita meminta, tempat kita memohon hajat-hajat kita, saudara-saudaraku muslimin. Bisa difahami ya? Hadisnya begitu jelas, begitu gamblang, begitu terang bagi kita bahwasanya Rasulullah SAW tidak mampu melakukan itu sama sekali. Jelas di sini. Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat belajar ilmu Islam.